Evo, krenula je utrka, malo pripazite ovdje kod svetanja, dakle, damo vas, a oni spori trkači. Evo nam Ana Štefuljo, medalja. Teja Faber, akcijski klub Dubrovnik, 36.04. Evo, čestice Tejićima medalje sa utakmice za 3000 Afrike, a i prošla na 10 km. Drugo mjesto, srebrna medalja, s rezultatom 35.39. Ana Štefuljo, članica akcijskog kluba Teja Faber. Koji počela i Mateja Pavlov Potko, repite Zagreb, prvaknja Hrvatske, 32.56, samo 11 sekundi sporije od državnog rekorda za seniorke, dakle, Pavlov